welcome. This is Diski Lovers. Sasa mitambo watu bashu ya CAF Champions League. Una timu ya Mamelodi Sundowns yobeka mtambo opesera. The last kick of the dying horse. Una timu ya Mamelodi Sundowns yeduana iko kunda timu ya MC Alger ngaskoro zibiri kagumba. My brother Masira Budikaya natwangandira. Ya ndo tozobdinga manda. Katino totakala uri imwe timu dzine dza shango la South Africa hii dzopirera panda khoya ka last 8 so nditsokopfesori ndi zvone zvandemese izvo udiwana timu ya Mzanzi ichikopirera ritakala sashango so ndingatolumerisa rushaka ndichiri mugandiyo noula ndushare ndusubscribe ndufollowa nonyago rividzo ritwe guy arituvera diwana rikuona invitation kama fena burine so rikuilile invitation ritotona mafena burine humwe pitu kana achipfezori angadatona rine kwa Max ngori ndiyo ne break yashwe ndune rashmesa one rive panda kwa Max yoritera zwinji that's where rishumanepa yarifara zvavudi so kupfesori daritwe rote rikudipina chimwe na chimwe chiva chione kwa Max so aritogidimira mutamboni ngototabaya. Great approach kati mema Mamelodi Sundowns ndikuzvambiswa ngazvo ngori Brian Lyon ukodiwana chikokora bora yawe Thoma nga 7 minutes ka CAF Champions League dubala na mosi mapungu anga ba uri ya jena zvone na timu ya Mamelodi Sundowns va jena zvone na mugudisi borolani mukwana ka MC Alger ya arichito kutogidimira mutamboni ngotoangeredza nga first half ndivona nga mugudisi bokadoso bo jena zvone ngeno navone vane mugudisi already ozira under pressure vava pasi ya mtiko yaitova it's a must yaikutova win so ndipfesori approach yavo yovesa khulwane nga manda ngori ndandikokona uvona formation ya ine ndatenda uri hei formation ndiyo uri rikonyago wina ngori ndichidaperesa formation yavo mugudisi vokadoso yoshumisa formation ya 4-3-2-1 yaveya musiwana Brian Lyon panda ayete ana musiwana Tapelo Murena ene uko uda na dzibola na msiwana Matthews vene va dova chikotoda na bola kama msiwana Brian so ndipfesori yo vaimwe technical approach ya kudinga manda inenda ndikokona vona msiwana Tebogo Mokoena na msiwana Adams vachikokona mastera midfield wavo vachikokona tanganisa bola vukati ya vatambi va murao na vatambi vene va kwataka so ndidove ndikhode futhi udiwana iyo jenisa musiwana Muthiva yadove jenisa musiwana I mean musiwana Grand Kekana na musiwana Ndambane venda vandikobona vatukana ve vakokona master even though na musiwana Ndambane oba a wiki oba sto asi Ndambane ndamdiva oba na mistake minjisa mara ndikakhoda musiwana Grand Kekana we aba ku clean mistake yote ndidove ndikhode kurisa mdawu na musiwana na mswana Grand Kekana veve vakokona udiwana vachikovala mistake yote yeve kuitiwa nga mswana Ndambane so nditsokopfesori ngotoangeredza iyi lova luta lwenda vandikopona Sundowns chikouya ngeno mugudisi vorulani vovone muthu eva akutsireledza tidivi uri vakutsireledza mini mugudisi vorulani ngori vakodaka timu ine vaidiva vakodaka ka atmosphere ine vaipfesesa khwine so ndipfesori hova no tsinya ito ngori voda vachikodiva zvori na draw yava winisa mugudisi vorulani so nditsokopfesori utendela uri rine rina option mbili zvova ito uri vabe wiki ka mafungo a attacking nani kwamba mafungo ane ngori MC Alger tungwenda ibone kutamba ka dangerous areas kana udwane kutamba behind the defender ka timu ya Mamelodi Sundowns ndisipio zvorolani fana vozvita khwine udiwana vachikokunda kwa uno mutambo kana vawana draw udiwana vakupirira panda ka last 8 ndipfesa nga mugudisi vorolani zvevo funa voita vojena ka formation ya 4-3-3 ye 4-3-3 yone yova iyo dalesa vatambi tsireledzi isengo dalesa vatambi vo attacker so arali na jena nga 4-3-3 no dalesa nga defensive ni vana defensive midfield tharu dzine as defensive midfield dziko defender deep zvasiya zvikwambori timu ya AC Alger ive chinga yo do tsireledza mind you ndi timu ine yo dera zwivili win or draw that's why yo jena nga defensive midfield tharu yava na attacking midfield mbili dzenda vandikosedza na striker so ndipfunga ni vanisina nungo ni vanisikopa pressure ka defender za Mamelodi Sundowns so
mutambo ufuna vho tenda uri uvuleye first 45 yoṱhe vha tende u vula mutambo na Sundown i tende u vula mutambo vha tshi nga ḓivha vho fhirela phanḓa ṱhaṅwe nga draw mara a vha ngo kona u dzhena zwone approach ya vhurulani a i ngo vha yone i khou vhuya thimu ya Mamelodi Sundowns nga luṱa vhuvhili mabrada i khou introducer vhatambi vhane vha ḓo wana vha khou dzhena vhukati ya mudavhi i khou introducer thimu ya MC Alger tshanduko dza vha hone na kha thimu ya MC Alger thimu ya Mamelodi Sundowns ngori i khou ḓi wana i khou engedza tshiṅwe tshikoro tsha vhuvhili hone thimu ya Mamelodi Sundowns na i vhona yo tamba zwavhuḓi na kha luṱa lwa vhuvhili ya ndi tshi nga ḓa na ka second 45 ndi vhona unga mugudisi vho Khadoso vho ita zwoṱhe sa kochara zwine vhathu uri vha zwi ite ndo khoḓa vha tshi khou ntsha musiwana Matthews vha tshi khou dzhenisa musiwana Allende ene ndi ḓivha uri Allende una phasi dza dangerous always arali vha sedza ro kona u vhona thimu ya Sundown i tshi vho vha na Shushan Piano i tshi khou thoma u vhonala u bva hu tshi dzhena Allende ra kona u vhona hu khou vha na dzi passes ra kona u vhona Sundown ine ya kona u fara bola lwa tshifhinga tshilapfhu so zwi tshi dovha zwi tshi ediwa nga nṱha ha u dzhena musiwana Themba Mshishi ndi ye nda kona u vhona Sundowns yo fhelela Sundowns yone vha i khou tamba Shushan Piano yone ine so u ya nga ha nṋe ndi sokou pfhesesa uri mugudisi nga vhangedele musiwana Mkhulisi ndi sokou pfhesesa uri vha tshi nga diwa nga nḓila ine i ḓo vha i khou vhaisa mugudisi vhorulani ngori vha vho vuleya ngeno vha tshi khou defenda so ani defendi ni tshi khou ṱoḓa draw uri wini ni athaka na thoma u kora ni vha na tshikhala tshinzhi tsho kona u tsireledza so ndo vhona tshanduko dza vhorulani a thi ngo vhona zwe dza ita ndo to vhona uri vhorulani vho shandukisa fhedzi mara zwori vho shandukiswa vho ita mini a u tou vha na zwithu zwe vhanzhe so ndi nga to khoḓesa kha mugudisi vho Khadoso ndi tshiri zwe vha ita a vha continue nazwo ngo ḓivha uri musi ri khou nyanga u wina ri ita mini musi ri nyanga u tsireledza ri ita mini a ri tsireledze ngo paka bazi ri tsireledza ngo athaka u kora goal ya vhuvhili ndi zwo no tsireledza zwa Sundowns so ndi sokou pfhesesa uri yo vha i must win so a ri vha khoḓe ri dovhe ri khoḓe musiwana Rowan Muliamu we vha khou tsireledza nga nḓila ya khwinesa so ndi khou khoḓa thimu ya Sundowns ngo fhirela phanḓa zwi amba mini kha shango ḽa Afrika Tshipembe ndi yone mbuso ya nga yo fhedzisela mabrada zwi amba mini kha thimu ya Afrika Tshipembe u ḓi wana ri khou vha na thimu ine ya khou ḓi wana zwa zwine i khou qualify kha last 8 kha CAF Champions League ngori thimu ya Mamelodi Sundowns ine yo fara flaga ya Afrika Tshipembe zwa zwino ndi nga to zwi amba ngo angaredza kha vhathu vho pfhesesa football ndi tenda kha ḽori u qualify ha Sundowns hu vha hu tshi nga u qualify South Africa ḽoṱhe so ndi khou zwi amba uri a ri ṱuwe ri yo tikedza thimu ya Kaizer Chiefs nayo i qualify zwi ita uri league ya vhorine i ṋaṋehula musi thimu dzi tshi khou dominate kha CAF zwi hudza league status tsha league tshi vha tshihulwane zwi khou amba uri na zwi scout dza dzi Europa kana hanengei vho USA zwi a kona u thoma u lavhelesa a ri vhe proud ngori league ya vhorine i khou bvisa vhatambi vhangana vha tshi ya u tamba vho Europa so ndi pfhesesa ndi zwone zwa ndeme mafhungo o salaho ri tshi ḓa kha CAF a si yone nṋe ndi favour Sundown nṋe ndi favour Chiefs nṋe ndi favour Pirates ndi favour Marumo Gallants no thimu ya vhuya ḓi wana i tshi bva South Africa i tshi khou tamba kha muṱaṱisano wa CAF zwi amba uri ho ya South Africa ngo to angaredza ri to imasa nga nda nthihi ri songo ndela mistake yori a vha ḽiwe ri vha seya no na musi thimu yo ḽiwa a ri vhone thimu yo ḽiwa i tshi khou lwela uri i khou nyaga zwifhio ndi khou nyanga u to amba mafhungo uri a ri u fhululedza ri yo sapota thimu ya Kaizer Chiefs ri ye ri ime nayo u bva kha minete o thoma u swika kha minete o fhedzisela so nṋe personally ndi khou ima na Kaizer Chiefs ndo thoma ima nayo vhukati ya vhege ende ndi na prediction yanga yene ndi khou tenda uri Chiefs ya sa wina i ḓo to draw hezwo zwithu zwivhili tshithu tshatsho i ḓo vhuya nazwo so ndi khou ṱuwa ndi na uri Chiefs i khou wina kana ya draw khou livhuwesa nga maanḓa mabrada kha lushaka lwoṱhe lwa Diski Lovers mugandi wanoula make sure you like subscribe and comment ri khou livhuwesa nga maanḓa ri vha funisa zwiṅwe ndandou